Karcinom predstavlja nekontrolisano deljenje ćelija u organizmu i samim tim posljedičnog povećavanja njihovog broja. Neke vrste karcinoma formiraju izraslinu koja se naziva tumor koji rastu u veličinu, dok drugi mogu početi u krvi kao što su leukemije. Ćelije karcinoma mogu da se šire u druge delove tela, što se naziva metastaziranje. Postoji više od 200 vrsta karcinoma i svaki se otkriva i leči na svoj način, ali su uvek dobre šanse i dobar je ishod ukoliko se otkrije na vreme i bez ikakvog odlaganja. Veliki deo karcinoma povezan je sa pušenjem cigareta. Prestanak pušenja samim tim smanjuje rizik od nastanka karcinoma. Potrebno je smanjiti i unos alkohola, jer alkohol takođe povećava rizik za nastanak karcinoma. Neke namirnice, kao što su termički obrađena i procesuirana hrana, mogu da povećaju rizik za nastanak karcinoma creva. Ishrana bogata voćem i povrćem može smanjiti rizik za njegov nastanak. Potrebno je smanjiti i telesnu težinu, ukoliko ste gojazni i redovno vežbati. Potrebno je smanjiti izlaganje suncu i sunčevoj svetlosti korišćenjem krema za UV zaštitu i nošenjem dugih rukava. Neophodno je redovno uzimati terapiju za HIV. Preporučuje se za žene koje žive sa HIV-om da se češće pregledaju zbog raka grlića materice. Obično nije moguće znati zbog čega se kod nekih ljudi razvije karcinom, a kod drugih ne. Naši geni, način života i naše okruženje mogu da utiču na nastanak karcinoma. Normalno funkcionisanje imunog sistema podrazumeva da se on odupre nenormalnom rastu tumorskih ćelija. HIV infekcija i šteta koju on prouzrokuje na imunom sistemu može da se manifestuje njegovom nesposobnošću da se odupre od raznih infekcija i od nenormalnog rasta ćelija. Redovno uzimanje lekova za HIV i održavanje visokog nivoa CD4 limfocita značajno smanjuje rizik za nastanak karcinoma. Ali i uprkos tome, neke vrste karcinoma su učestalije kod osoba koje žive sa HIV-om. Čak i kada osoba redovno uzima terapiju za HIV, nastaju neke male promene koje utiču na kontrolu nastanka karcinoma. Drugi faktor za nastanak karcinoma kod osoba koje žive sa HIV-om je i starost. Zahvaljujući novijoj terapiji za lečenje HIV infekcije koja omogućuje ljudima dug život, to je dovelo do toga da karcinom ima više vremena da se razvije. Kod osoba koje žive sa HIV-om učestalije je javljanje određenih karcinoma kao što su non-Hodgkin limfom, Karpošijev sarkom, karcinom pluća, analni karcinom, karcinom jetre i karcinom prostate. Osobe koje žive sa HIV-om su sklonije nastanku nekih karcinoma nego opšta populacija. Ovo podrazumeva određen broj karcinoma koji su izazvani virusnom infekcijom. Neki limfomi su izazvani Epstein-Barr virusom. Kapošijev sarkom izaziva humani herpes virus 8. Karcinom jetre izaziva virus hepatitisa B i C, a rak grlića materice humani papiloma virus, to jest HPV. Simptomi zavise od toga koja je vrsta karcinoma, od njegove lokalizacije, veličine, od toga da li utiče na druge delove tela. Nažalost, neki karcinomi počinju u delovima tela gde neće izazvati neki simptom ili znak, dok kancer ne dostigne odgovarajuću veličinu. Promene u telu su normalan proces. Ukoliko primetite neke promene koje vam deluju neobično, posebno ako te promene traju duže vreme, trebalo bi ih proveriti sa vašim lekarom. Ove promene mogu da podrazumevaju izraštaj ili oticanje, neobjašnjivo krvarenje i gubitak u telesnoj težini, neobjašnjiv porast telesne temperature, neobjašnjivo noćno znojenje, neobjašnjiva bol, rane koje ne zarastaju. Svi ovi simptomi mogu biti izazvani nečim što je daleko bezazlenije od samog karcinoma, ali mogu da budu i znak bolesti. Različiti oblici karcinoma se otkrivaju na različite načine. Ovo može podrazumevati da se uradi takozvano slikanje tela, rengenološko snimanje, skener, snimanje nuklearno-magnetnom rezonancom, ultrazvuk i mamografija. Postoji i drugi testovi koji ne detektuju sam karcinom, ali mogu da pomognu u prepoznavanju problema koji podrazumeva dalje istraživanja i test. Oblik lečenja će zavisiti od vrste karcinoma i njegovog uznapredovanja. Veliki broj ljudi ima kombinaciju lečenja kao što su hemoterapija i operacija ili hemoterapija i zračna terapija.
Operacija se koristi za uklanjanje karcinoma koji su lokalizovani na jednom mestu, odnosno koji se nisu raširili, dok se zračna terapija i hemoterapija koriste da unište ćelije karcinoma. Još neki od oblika lečenja su hormonska terapija, biološka terapija i imunoterapija. Kao i svako lečenje, lečenje karcinoma može da ima neželjena dejstva. Dok oni mogu biti ponekad neprijatni, svaki tretman ima drugačija neželjena dejstva. Važno je pitati za neželjena dejstva u vezi tretmana koji se razmatra za vas. Isti oblici lečenja se koriste i kod osoba koji su inficirani HIV-om. Za mnoge vrste karcinoma ishod je isti bilo da ste pozitivni ili negativni. Može postojati interakcija između lekova za HIV infekciju i hemoterapije. Ovo podrazumeva lekove iz grupe inhibitora proteaze i nenukleozidnih inhibitora reverzne transkriptaze. Inhibitori integraze, raltegravir i dolutegravir imaju manje štetnih efekata drugih HIV lekova. Hemoterapija i radioterapija utiču na imunni sistem, što može dovesti do pada broja CD4 limfocita. Tada bi trebalo razgovarati sa vašim lekarom o tome kako sprečiti pojavu pridruženih, odnosno oportunističkih infekcija. Nivo CD4 limfocita bi onda trebalo da se češće proverava. Ako vam se ovaj video dopao, lajkujte ga. Zapratite naš YouTube kanal kako biste dobijali informacije o novim video materijalima.